Voilà, merci à tous pour la confiance. Merci à nos millions de partenaires. Quand je vous dis que je suis en mission nocturne, vous n'allez pas y croire. Nous sommes sortis la nuit pour prendre nos malades mentaux, voilà, pour les accompagner à l'hôpital, bien sûr à Conakry. Et je vous dis que c'est une mission pas comme les autres. Et moi, je suis avec la caméra. Et là, comme vous le constatez, nous sommes venus à la recherche de Tanti Julde. Notre Tanti Julde, nous voulons l'envoyer avec l'enfant de Néné, bien sûr, à Conakry. De l'avance, je vous dis d'abord, je vous demande de ne pas dormir du tout. Waouh, waouh. Tanti Julde. Allez mes amours, assalamu alaikum. Il fait tard, il est 21h passé de 26 minutes. Une mission pas comme les autres. Nous sommes en train avec Tanti Julde qui est là. Tanti Julde, assalamu alaikum. Ouais, fille. Pas quoi. Nirtike. On te parle. Ajadu. Hanke muargaga. On te parle mon dewan. Ekan. Hatu wala nan. Menka tutilalan do na en sokola go. Kon mi sokola mardo. Kon sokola mi mari. Ba on addine ndindi. Mi hala na di mamini rasu. Teke andi. Mi ima. Mi andi so ma onago. Anani? Kono woni. Kai sokola. Tana kon hebi kon. Kon ni tana hebu don. Sabu ndinen. Maria Mature antuka andala mi andama kono mimi jango tako potogo. Wallahi. Mi inuma. Inni natte mi hakinkini onendi ndini alasu. Anani? Kandi nendi natu no do. Ka antuka odo ari kompanyo gon nendi ndintaw. Anani momi wairi ndiri pai kuyaga. Pito mongo. Emi tupa ni mapi. Minani awa hii onjoro miandi. Anani? Ore jomana bitoma. C'est possible de faire maintenant. Ecco per Pandi nendi ari. Pandi natu no do. Mi iko mi ali hande tampine de hore ko mi ami wata. Andi kata otollando. Yeti yaki tin labi itelabi. Hewti kami kaburure don kondi watta dongo. Ala. Maria Mature nda fala. Ya hanana nendi mbu imari. Yai. Munye. Seke mi tampi. Nago an hare kuka ago limini ati nyalorum. Sa ari nyalorum. Pai dandi yewte. Gonga. Imara bonnere komi bonni goddo ha tawa tampinira ila ha o hamma wonki an. Kono be wadi o findi nendi. Aruma hendo tutti metta hiwra. Munye joni sele don. Aruma hen. Sele don tan judde ka jemmaro mi ron kiti yalla. Munye. Kombo wayi dum ko biddamo ko jodo ka ko benton. Tagata mo ardu don. Bona mo mi andi hi mun nongu. Fulaba. Bona fulaba on yete ko hi. O yegiti fulaba kadi. He fi alla atisim yewti ma reponda kongol angol. Ko andu da o ko min bu. Mo hebuda mo ne ura. Minani jona kire ni tan jodde ko non doni la ron cante jemmi. Joni sele ko no wadi fima hi on sakata ko no wadi on. Be yehi. O do gorko ko sengo jammi o anda ko men sengo. E matti do gono do ga imo do ga. Yehi be tawi mi da moru de bogi andi be nangi mi. Munye.
Mariama Touré mi yallaaki ɗum ɗo. On mbo nangi on yallaneede yalle. Ko sabu ndin nendi mi nangiraa ɗon. Seleɗon. Sikke min miɗa ɓilli Mariama Touré. Seleɗon tanti julde. E hette waɗɓe ɓe hette muññe. Miɗa ɓilli kono. Kono miɗa heññi ɓillaare ande. Muññe. Eke haa hannde wujjaali ko gooto mi tefi Allah no seedi. Muññe no kamɓe ɓe waɗɓe ɓen ɗum ɓe miijitaaki. Ɓe nangi lamɓe addimi. Mi wi'aaɓe mi waɗaaɓe. Anani. Muññe. Mi hertii fii nendi ndin ɓaynaaɓe mi tefi. Muññe no. Min sago an. Si mi huwaniima. Ko gundo. Mi wirtike. Mi wirtike hoore ko mi ñaama. Anani. Sa yi'i mi haali nde min mi mbii nendi mi memataake. Anani. Jonno ko mo wirti on. Accu ara ñande hettiɗaa aɗo ñalore. Sa yiiri gite maaɗe anday ko to wirtere. Seleɓe ɗon. Min. Jooɗe ɗon jon tan julde. Mi alaa kono miɗa yondi. Yo Allah moƴƴin kadi. Anani. Mi alaa kono tan joni maaro kon ɓe udditi sakuji ɗin kay ko sakuji ɗin on fono ɗon. Mi wayrayno. Saako goto udditaaka. Anani. Mi nani. Ko min addana. Kono kadi ndin arno ndinno kippa joni sa kippaali an kay balloɓe ndinno kippaagoy. Seleɗon awa seleɗon. O ɗo e Mariama. O ñiwoɓe sendandi kala saako ɓay ko kamɓe addana. Seleɗon. Anani. Seleɗon.